Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyokorose chirangi meyense ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekarigori iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yanyora bwikirano tutarire rero eribwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangane duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Mugaso gatano mutinyo kianda mwaka bw'ikirubere 2025 kyonga chinsa isano na ibira asenchira yobwenye chenkoro kwa Catherine Nyaboga Veni Nyaboke kurasa umuntu wabuyimanyerero makwese nero kana kyabuna chibichechi na Mario ingo ikira chira asenchira ere yobwe kana kabana into weka omwario natogo chaka nengana yogo cyane nigo abamenyi bensemo ya mugonga baboka no kwegosa okonene magega yo mubiri bw'umusacho ya mubwe myaka yegatwa gotoka separa ya mugonga gochakira goals emambieri tskoria rero nyagosirani gare mugenda bwechigali chomo changa asege tumo changa ensemo ya mugonga korende emambia rero nigo atoka gaitire kana boyo kabekire mbarabare yepara nyakora yo nyakorange saitera nyabinyinyi omwan one kanyaji inge torazo kwani baba uigi teraji tinera tajemere emo korase tipa romo janga bon ayen korang keribo nan odrenga keremior inga joshi kotekiro jojin kaba siwe shiga aljo to limu janga jojin ka koro kinkatika nacho ichimo jango igoro kamu timro onye tunganya wigo gembo seji koraki rali gali ono mambe ugoki tuma kole sabu ndimu jango to kon tuma kole wacho secho chionsi naimoka twajira nando go chane onte ati ngora raigo tiangoleki tigansi bege ntuki ananga korki ngene ndale
Ngo yo kono kurara. Mwa ndugu yao kwa se asokoriki asikali. Akati anjini kali menkura. Ntuwa chaka simulengi. Nasiba ingento kulikero. Nanchi nasiba chipia ibere. Tuwa so kanali ngire mtwali ngigana. Namo te yoko koriki. To yandura lega igali. Namo bage ke bungu. Paso nali chana mo ke bungu. Mami tobe no jano kanene. Kono romo muro ya muro mo conductor. Aitire aletire se para kaiga. Atire rami katikati. Gobone tuko sabe serikali yetu. Eto konye tuma baskari tuwasabira baskari bako mujumbe tu amoja gazengo to wiki ya Mungu tutumira baskari kusungu jagali kwa gaja bone ire bone tikatujitu mukia mato toge no nese obisi mujumbe tobe roro bigozi abantu baito mba ukugeza kuweke tuligereti onye na matobona tikatu mukia mato toge no obisi mujumbe tole tiro baskari ase tauni yetu ya Mboga tualelire lakini bone kirugito kilikuwekana ntoma idesi tu wiki kuchikuwekana etoko mujumbe itu baronga onye ngende yagusinyire ototebi obisi rito guchi torwa yanya ko biko ba asesemo ya mugonga gwikira asumu akwenya ko bagusiwo mwagwaye egotebekana musana ngwale ngora sari kunyobaga kunywa ikinyungu kya ya sensemo ya mugonga gusira kwaye muno obutukina ubugende tugukorwa n'abanyabiko kwa setinsemo cya Kenya ibanyore kene korwoteria getembe kurwa asensemo ya mugonga etanije Gilbert kodu Abaroire 33 gose 33 koro kinyororo kia Nyakiore kigutuka ewodi ya Nyamatuta ebunge ya West Mugrango county ya Nyamira abo bali nyama gusekeriero kia ng'ombe konye ya kure nigo bagendrete konyoro bobwenia ase Nyagitari enene ya Nyamira kore ikyo nigo gikageire kokorekana aritsko ya Jumapili abo ase yaga ng'ombe yo konye ya kure yaganiretiwe gotindekwa na korende omonyene ng'ombe yo nigo asemeti abo bangete ose baroberete ko yatindeka ritangani barabagana ekeriere ekyo egento kirirete ange kenyore kegima konyora kialire enyameyo korwa ase ng'ombe yarwarete naya inkorengana no yomo bwabaroira abo barenge ase umurobero bokonyenyenya eng'ombe yo naboigo koyetindeka omubaro wabana naboiga basubati nigore ase Nyagiteri eyo ya Nyamira ogendrete konyora obubwena gwikira boniga Secretary Nankolo kwa Bitanga Dennis Mlale nche Omega Medical Superintendent Nyamira County Referral Hospital iko ngote babuna igoro kisa cha mara kwa beka saa moja na watu wake twisi mikuru wa Nyakiore uche Nyagitari yale ngote abanga baru abantu barororo bali etinyama ya ng'ombe esirete kwete abantu abo tukaru Nyagitari tukagenda bakororo amune ambulance tukabaleta pakagira abantu 33 33 abantu abo twabade me Nyagitari nabanya to bakorera boisaine asibone ganto gote bogusimundu narorore katika hali mbaya no uchunguzi nagendrete tumanyenga ngiki kyagendrete barusi wa manyinga barusi we chap ndanda kujirigiriria sera paratili ntonyora machibu gotumoto ona baigete gaiga kibaya ali yenye siku kwa maiko kwa mzuri na baba alengeko kominyoka mono abande kwenye bajakire kwa ruchinguru abande babu atinshoroja bande mutungo kwa batulenge lakini Abanyagitari betu na bakolete bwangu na bakawekira amaje bakabama lyogo ikarabona iga abantu bonse na 33 abatochinga twanyade kubarusia cyari iriembe ande ndanda kubaligiriria Proyecto mwaka tayari ngoni achie ndio sekali siku akateo umonye mwaka uchire kanisa orabishwe ng'ombe muti tutindeke tuwaye tukarusibi tubatinde umuntu yakatana ki muri kurusinke muchikoli kira abantu n'abari tuwali muri kurusinke muchikoli bote yae yatubusi bolona wakore watere watu wagustire nile ikire ibona kiru ngono kiru sindu wale tere kiru muka ibi namongo ko kira kotioke ate amoko no mirende nuri akanda ka unyunde nyamigono bitari teke nyurongo te yune sana ko migo ndango yeye nande ko mijokani nigo ba tu nyambe iba tindeke abaje goto tori
Wakatikirie rongianya utinde. Wanamono abantu na warite mono aitua wana. Kuhimiza abantu wetu MSP asemwaleta kusi na sema kinde cyose ase country yetu. Takogenda kuria eng'ombe gusemburi guse kende cyose kirige kuriyegwa abanyakirwarete guse yakure. Abatali mutige kindagira buno icyo gweka kirigirira ya monabo sabaito bafya cyakikisuna cyanyanyirwa sengenjere ndonge cyarigirwa sengenjere ndonge cyahetigwe mu manyakuria unachikuria gutambi kirigite ikoleta amatatizo. Barai ao korwa Kenya Kwanza bakura n'umuwakilishi w'abasubati kaunti ya Kisii Omoske Donya Doris mujumbo South Mugirango Silvana Siosoro umuwakilishi w'abangina kaunti ya Nyamira Omoske Jerusha Momanyi Zahiri Janda Esio Kenyuri na abande nigo bayare osinigo baika imeye ward ya Ariana bunge ya Bonchari kaunti ya Kisii ase umurobiro broad based mashinani iliko chake bane okwenda na Westima ase ensemeyo kati ya baraya yabo nigo bayigerera egetambukiro kyabo kyogoswa eserikali mena kubulia bagusiba so eserikali ilibenyorere amagenderero. Unestimelie come kuga. Igo toko osoro tindi komotika. Yani komo musoro rande mpaka musoro re nonye. Noene rongi noene yokoro. Osoro. Abantu bami to tuare ria karuto monu osoro. Maigule. Ega osoro kuna kwanire gaiga. Toge ndo momina kurumaga. Ekiagara inche bono ngambo sabirira. Tote vi president Bonchari abante barege sunte. Na tuseme ya kwamba for the first time Gusii yote iko pamoja for purposes of development. That is why tuko na governor, that is why tuko na women rep, that is why niko hapo. Tunasema tunaitwa broad based team ya kuongoza ya ku make sure ya kwamba development is realized in Gusii region. Kenene kiatoreta gaiga no murero yo Westima oretu gaiga no mweshimiwa ino Donya tuotu. Ekana togo sira na bagambi mbobe. Ekiagara na magendero tutagete chinga kichia siasa chigoika amangana siasa na kwanu abangina ese ni tutoko rugera abana ekero chinge ni chia irege ticha kiao torikoronga mwakwambuka kwa musaba chisanga orara makwambuka nenda na robo atege ticha geichire nako echingeni tigato ebereriga ki moroche na magendera gendete kogenda bogere ne chinsemo chinde chia Kenya amagendera yuna arutotagete Gusii itogo chakira Bonchari. Na mnajua president akiingia mahali hawezi kuja bila kuleta maneno. Kwa hivyo vile mmesema hakuje, tutaenda hata sisi wakati Osoro anaongea na sisi tunamwambia Osoro ongea tena. Umesahau wiki. Mahali tulienda tuliambiwa hivi na hivi na hivi. Kwa hivyo tukiingia mashinani tumekuja kuchua maneno yenu ambayo mnataka serikali wafanyie na yenyewe mmeongea na mmetuambia. Na sisi kwenda huko kukaa na huyu president ni vile tumemwambia kila mara. Sisi tuna haja ya maendeleo kufika hapa kwetu Kisii ili na watu wetu wa Kisii mahali ambapo wanapatiana taksi yao iendelee kuonekana. Iko na maneno mazuri na msisikie porojo ya watu. Tumekubaliana, wacha tushikilie serikali, tusupport SHA kwa sababu hii SHA si yangu, si ya serikali, ni ya sisi sote wananchi wa Kenya. Basi tumekubaliana. Asante sana. Biamono, nikimalizia huyu mama Donya. Mheshimiwa Osoro, naona umenikaribia lakini dakika moja. Huyu mama wetu Donya ni mama ambaye anaelewa maneno mingi sana ya watu wa Kisii County. Tutigarite ensemeyo semeye ward ya Ariana mujumbe wa South Mugirango Moske Silvana Siosoro nigo aigerera umurobi bobo bonyosha aseboigo wamocha barai korwa Kenya moja abo batiana nanamona bajumbe batiana goche goikia umusoda bosibo bunge boko mwaka isiko umuwaziri bobo cheno Omoske Aden Duale aseboigo abolia abantu kogenda kwerikia aso murobiri uyu. We are fighting the politics of backwardness. Wale wanajaribu kuturudisha hapo nyuma, tunawajua kwa majina na tutawakataza at the right time. Tutawakataza at the right time. Maneno ya corruption, we support His Excellency the President's mission ya kupigana na cartels wa corruption, wa SHA. Watu wanaenda hospitali wanadanganya kwamba mama mjamzito
amezaa watoto 9 kwa miaka 9. Hao watu tunasema washikwe. Na wale wabunge mnaenda kuwatetea, wengine mnafanya biashara na hizo hospitali za ukora, tunawaambia chuma chenu kimotoni. We have the record. And you know, wakati rais alisema maneno ya corruption, watu wengine walifikiri ni mchezo. Tuko na record. Hata wabunge wengine wakipewa pesa, atiendeni muende kupiga serikali. Nilisikia waheshimiwa wengine wakisema ati mnaenda kuimpeach Duale bungeni. Sasa watu walikuwa wanasema hivyo, niliona waliita press conference. Bunge hawaonekanangi hata. Mimi ndio chief whip. Wanakujanga once wanapotea. Number 2 mko wanne. Bwana mkipa, if you manage kufikisha signature 10 tu kuja ni wapeza zawadi. Jua muda fikisha. Nani anawajua? Nakuja kutishia waziri hapo mwenye anafukuza cartels ati mtamuimpeach. Nyinyi hata bunge amuongei, unaongea tu press conference. Kwa raia amuwafiki, raia amuwaoni, maendeleo hawayaoni kwenu. Kazi ile ni kushtua waziri hapa. Tunawaambia shetani afanye nini? Ashindwe. Mokonyi wa muraibu ense Profesa Abraham Kithure Kindiki nigo araite rombe ya baraikuru wa Kenya gati abo monogeribwe bungene na Mosque Moses Wetangula na abajumbe bande gochia ase ense ya Algeria ukona segekana na aboroki wa kuru wa Kenya ime yense yo. Kindiki nigo akwanera umurobiro bw'ekisemi ase boigo atogia umurobiro CBC ime yense ya Kenya na gutena buna eserikali ense y'oburaibu aye Daktari William Samoei Ruto nigo eragendere gusira umurobiro y'obwekisemi. That we have done in the last 3 years in the education system back at home are deliberately targeting preparing young people for better career outcomes, because we realize our education system was wired in such a way that unless you are able to excel in sciences and academic output only, then your future as a young person is restricted. We have expanded the pathways of success. That is what we have done with the reforming what we used to call CBC, competence-based curriculum, which now we are calling competence-based education and training, CBET. So that those of us who can pursue academic excellence like yourselves, there's a pathway for you in science, in other disciplines that are there, including humanities. So we have a science pathway, a social sciences pathway, and we also have a sports, arts, and creative economy, creative industry pathway to prepare other people who may not be necessarily talented for academic, scientific pursuit, but they can also make a living through sports, arts, and the creative performances. That education reform, curriculum reform, is deliberately for young people, not necessarily you because you are at the tail end of your education, but your siblings who come will find a better and more empowering education curriculum. Mancho maregeria nigo chia buto kireshta eka 15 igoro yechinsa 52 chiabono mugaso nara yokore kyonga chinsa 52 asenchira yobwenge 12 nega iga ngoratira yomona yanda manke twaro boregerere borobia tumirane chinsa chiko. Superstores nero eduka asorgo gurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eluko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie liso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate etime tempo abo bago kolemirimo ase
showroom yiga babwata chingoro chingia chugo kwarigania na wigo cho tebereria kende kinsi uraganie bagotebereria company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na wigo ayuiga bwata chi profile net gauges au unamono babwata normal corrugated na wigo box corrugated asimigo babwata Dumarang ayuari aye chigage emeronge tato asama bati alia aye chigage emeronge bere na isaro na isato babwata tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na wigo na versatile mat MRM niko babwata lifestyle ayuago chana Roman Jinko na wigo web design babwata yigani kabwata chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue, na wigo na Green. Obutambe bwe mabati yiga niko bokolenga na amo nukuganyagwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo okunyaraka bo gutumika chinga gicho gwakiranya amabati yiga ase nyumba yawo tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyareka bogo kwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na wigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores igiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumucyo go busongo iyo irangene duka ya Safaricom wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amone